Mambada de Libya ka ku ya opportunity kara kunya nyama banda zan la opportunity na ma antar kamwa sa kan ya Libya ma dan ta ma by road wa piam kom zo kana ma dra kan da kunya am flight ki kwenchi in America, Canada, Australia dan na mazaha ama dagba ma da gele dagba min da nyama ka oil company ku bin opportunity kan ya dagba ba mjara puna ama kala opportunity ma ka mal metala kam wanse nkwahara tuma ma ne yersha ma kama bom $100 tuma na poe kanan lenga ka account tumno be bom $200 la kabra ko harle kam shabne bjenan tumne tun sha company mane bo bor selmen tan nona karnya den tamba gwa be shabra tumde company shan kabla company na ma karnya be yola account zan to Malta be yola account zan to Belgium tan sene kar ko yo o ko bor holidays kam wen kamna nti yuho le raselmen tamanna no aka ama ka be selmen tanga ama zuzongo bingele bobora ama baklanto nyele ya dozo walgan sam dan da bzane adata ma man zongo lahe ta poya ka pam na tamman ya zaha tan ku dol shabngo ma halanda zo ta ko so hamba jirgo kadama sheyim ya kalla ka subscribe zongo tebe nke ka yeto wana wal topic ma ku ba ngela gwaran yeto akati kana visa debo na visa zarpana na anato do so shan zanzango ne yeto ashan adam jemme karza ma kama jirgo ku buhara karnya da tum na kadama takka hagela zanta ma jirgo kata zaha ditab dan fane do zo no wonji o do la wonmi ko wohoro ko bata ta ban do zo tan ko yele shama yi batani kana yin pangwe manga video na ma de bela YouTube goron zo ye to a do zo ai ka to ko mulun ma ka zanni mane da kunnan nya asam do zo so kam followers eto so now chaka so habja no kata zaha kata me te dagbanta problem anyame we don't do research those are travel kiame karangela kat da mosete I bor now go you have to begin doing your own research before that research can help you to gather all knowledge you have aibo goron konko nuto kama research ma de yola ahankale you get more knowledge then yola ahankale no dirgo man nuza then you know what to do next through your research. So templates sasha based on internet, YouTube, the Kiamakate TikTok, the Kiamakate learn a lot of our mistake, then we correct our mistake. Listen, don't put your mind where you fall down. Continue the journey. Dadam sasha come to Kobjeroma. Kama when the problem ne ko kana always find the solution. So sasha come to the one problem chaka katamanta mabe wa tonzo no wakam ku move forward ka chat wan kadama yeto ani kana where is the solution? So solution is money tanda ku je sasha ngoma solution ngoma nyam na karma mayan wahame dentu na gbasham dentu na dulsham dentu na nansham wenda nansham tanda nansham banda nansham up to now, then you can learn more on that. So please once again like and share and subscribe. Watch the other videos before you understand very well. Zomatia in some of yeto ashanga denkiaka nirwa pam I can la unnecessary this interview. Yeto ashanga bende to ko zane ka ba experterle nara to kana a interview puna kana. Looking at your bank statements for the past 1 year, money no enter inside. Don't miss love yahrangoma. Number 1. But 1 week before your application, 5 million naira. I zang a document na be shakam zaha a chanka interview. Le chef pour bien mayang banamberma. What's your name? You the check book for your own name again? Could la passport ma? Kalantomboha. Please, what is your date of birth? La ye to alongo yango ba malbo ko de shere. Ni ne ko tama ba shaka kan ko bo hana do arba ban do adapter shere. Your date of birth.
visa application? Yes, ma. Oh, but people don't use us as a cash out too. Okay, let me ask you a basic question. What's your date of birth? Ọjọ́ kẹrìnlélógún oṣù kẹta ọdún 1990. What? So bien kapompon a date of birth do ko biala a passport o so na ka kala azone len la this mistake. 2 ka so bien ko na anchan ka bu kumi na agbana ka nan taba ma o ko lam tam boha ayuli ha. Place what is your name? Kar nguli ha karlan jena na ala vie gbana fune na la yelba agule nyi mamam po mira agule ma de nyira wiya ta amele middle name bewa kapum bolle bozo bishanga bien ma belle herma karanman la soto zana so gbana ngwara. Yes, of course. Shabto nyer opportunity shele kala opportunity ma karakana ka yulma ne ba shaka ma karanya sodene kanya mal gwara ni a yele to ashama dan nan shabla jibo. Yes, de biane karkonya selmentensi be adak tensha karkonya sonde di American Lotto be tensha no kende be bana sodene nyere kanyi yusele dozo shel biane anto kana karanya nyezanga la yulma zan kana kabale duar dabsal man yu shanga demjar ngoma kabale hanenne ka ku le za ka zan ka ban fashe ko mele yuma ka ku bosse ba kabale gbana mazo ka yu shanga demjar ma kar payel mangle ka shel biane kam no to le migration check up ma kana atable be anen do ngom je kemazo anabe ha kanya na nyele dozo la be yahar ngoma de tu na miele so biane a email no to ne rana in touch kamile azorne ta pargal bien halana zon kana ko yelma bolma a full email nta pa mama na la na chanta pa fo pour un email nta yole dana nécessaire pa de zo de tout na kadama mabirgo nya mama la interview ni yeto ashangoma ka dale zan azorne pour le dinke ka ita ko chanta ko ja ka be boa ayule ma shel bien ma ba min ya kazan address shel zan nan a email man agbana mazo de bien san wo kablan sheda boa. Please, what is your address again? Kana jia ta ko to chile fast dozo la ben yara mama de tu na kadama an chen mama na afal na mana ba shakama kaye to ashinga bien ambe atsa na ba zan pa ba shishinga zo katiye la ben yara mama kam no to umbuha dozo nampar ayimba ma kamra guchang anta to asi ye to ashil baza dan nan very important pam madilo pam buha malme kala to nan clear za wane an to asi azan kyan kadama nimfo so won kan Libya kama ni ba kaga zan taba tamma tanda kyana from 80s and 90s no zoma ne yad yeto angoma golgan sam dem biara fune dome injera ne tamma nyabda nye ka wahlan dadi zanka ta pa na zungo wulen yara walgam sam walgan sam dem jan nyame tanan tamma tanda kyanma tara ka gab line ma ka shobje ni ma ka pon tartale dan tamma phone da kana whatsapp ngoma man facebook drana ba nan bayana dan tam tanda de Libya arayen nan call dramala communication center ka yin chantina yo kana caller na yin akam nan bol sokina de fila pumpungo de lankane sokam ko mele whatsapp ka video na nabbe shakam den to ko nan bayana golgan sam dem jaran balama dan par ayi pumpon golgan sam dem jaran nyame pumpon nirbo connection man ko de to ko be Libya kanyin yu al armazan to Ghana karakpal a chop money nyambia aban sorgone karanya ben shadan ko mbaga Ghana la halti kyengun la ko na shman ma sane ayule la al arma nyamlen karata paga nyame be agades be durku be sabaha kalan yu la shele apun yu la reza nyen don ko nyame apun yu la armazan to Ghana ka ko chan la halati shigun won sane direct kadalir ma nyam na kadama ayan kan na sulma ne kayen yuarla zana tarba sananya abu no be yato a connection man tan yel na abu yo lare ama connection man so mbe Libya ma den wo na kadama credits
ka kana ai kana ta pago san nyina mbongo ko yu larma zanzante ta tamma drakalala anya walgan sam sashel biermi dranya ako ka ti kena Libya connection house ka ba banir ban zan pare den tamma pompo ka ban sabla ka ba kretele amal nan da dabirgo amma sashel ma drakane ta tamma walgan sam den dabjene den tamma tradi bin yara negere pabo ma anda to zoge ka ta nyar shelma pune anyam yen kam nan ta pana lushel polo ki zane ki wora ne ba bar pabo ma bandaba nangdaba ben shango den nan ma za hada bene amma pompo ma ninne sam kana ka phone nama ka sokam to gbobro phone nama la ba yaharma dalankane dalampara ta tamma nirba ta to yisra ki chan yan cham sa pa hoga ki shetan bani en chantan bana halki na ba ta tai pompo tan palen je sa shelmo la ba yaharma dalankane nirba da to yisra karanya ban to ku yise unnan bakwe kirata from Ghana la Healthline ke Libya den tamma drabiane ka sokuto ma damle ama pomponwa dalankana anto ku yise abakwe tatarka nyinde ne baba lare ka chan teki ama bangma scammers gwaram imadi yesel mentanga dinyela America dinyela lu'dene dinyela Libya dinyeji jar de zaha scammers they are everywhere bebjanme tayaso de be lu'lokam so sokam zandia wahankale onyen nan sham kare vele zanto den lampahe so lambohe na kadama karan yamna to kana hane Libya kare nyala abakana na ta tumtuma nyin kam na ta cancel de yaya karanya so on ku yise Ghana hal nan ta kina selmen tan kana Libya ngoma zan Libya tumtuma tenjere to shama ti yerma dan kunnen do polone temel paba da dabba na neba karanya won ku yise na la halna de kana Libya lara ngwara mabia lare dinya mahale wo bobla wo $3,000 be wo $4,000 ko yise ko $1,000 karzon halante kana Libya dan balma ko doya kana ka gora kona shedda kana ko chan karab anya wolgan sam shedden biane do zo wolgan sam shedden bian ta tamma to wolgan sam shedden lam pa ta tamma ta da kana sa shelma dagman bada je Libya ka ku je opportunity kara ko nyama banda zan la opportunity na ma antar kamwa sa kan Libya ma dan tamma by road wa piam kom zo kana ma dra kana da ku nya flight ki kwenche in America, Canada, Australia. Den mazaha ama dagbama da gele. Dagbama min da nyama ka oil company ko bien opportunity kan nya dagbamba. Njara puna ama ka opportunity ma ka mal metala kam wanse nkwahara. Nkwahara tuma ma ne yel shama kama bom $100 tuma na poe kanan lenga ka kanto tumno be bom $200 la kabra ko harle. Kam shabne bien tumne tun sha company mane bo bor selmen tan nona. Karnya den tamma gwa bashabra tum de company shan kabla company ma karnya bi yola account zanto Malta bi yola account zanto Belgium tan sene karkunya o ko bar holidays kam wen kamna ante yuho le arselmen tamanna no akara ama ka bi selmen tanga ama zunzongo bingele bobora ama baklanto nyele ya dozo wolgan sam den da bzene adata ma manzongo da pergle kan yelngo ma dozo basma shani tlan kana tan lanchet kan yerba bang temini yel sham imi gbasa yi kana ta suhriya me zonya ki kanto watch video no ngoma za yino kam anyo tan ko gals biya wati ku nyana va pe ta be ne va pe na kat share la tar la kam tam ba dirgo mat gbasa yen zo me so the viewers ma the view ma temien ta dagbam polo view ma na wa galese tan riba galese dozo de tum ne share za na tare man tum la tumawo I'm just doing it kan yar tur pam tur dan kana ni yeto ashe dan karma kan zan da solo yeto dan kana in private ne karma la ka worba ka yarba ngo I'm just doing it like da wato ne tana ni di wahala shaloma kan yan da zortin yar masajin nan pam kan yar nan fasha ba me parate de me zama yuele no matter how it is no jirgo bien mi kan do za bien mi do zo d'absoloma en yurun boni Mr. President until we meet next week tel nan toase zanchan this year ngo nimva shaba
bendian kana as an international student ITL Bagyahama ba pargale ba fiya ba dalilin ta hada ka ba file da ba ta tan lan to ase nan va shaban reject ba no ban yahare de yake kai ban nan niya na kadma yi kana nesi ma ki dan korteri la mistake na wama mpun yelle kadma be rejecta they will give you the reason why they reject but shukuru ngona be reject this year you can apply under the next year until we miss. Assalamu alaikum.